Yes, alright guys, welcome to my YouTube channel. Nandito naman tayo sa Manibaog, Purak, Pampanga. Kasama ko si Dayday para sa ating Kali Survey. Titingnan natin kung sino yung pipiliin nilang maging presidente dito at maging vice president. Alright, let's go! Doc, dito tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang ma'am kung may president na kayo ngayong election ma'am. Bongbong. Bongbong ma'am. Sara Duterte. Saka sino po? Vice President niyo ma'am? Sara Duterte. Sara Duterte. Bongbong saka BBM saka Sara Duterte. Okay ma'am, thank you ma'am. Thank you. Tayo. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang kami ma'am kung may president na kayo tsaka vice president ngayong election ma'am. Ano? President po, kung may president na kayo tsaka vice president. Sino po? BBM. BBM daw si ma'am, kakasulat. Sa'yo ma'am, vice president niyo ma'am. Para ano yung survey na yan? Sa YouTube lang po. YouTube. Opo. Nakikita ko yung sarili ko sa Opo, YouTube. sige ta. Boy explain ma'am. YouTuber. Opo. Oh, Vice president mo ma'am. president. BBM. Kakamping. Vice president mo ma'am. Vice President. Sabi mo, kung wala eh. Wala pa, decided pa sa vice. Vice, Ikaw, ma'am. Sara? Hindi. Sara sa'yo ma'am. Doc William. Doc William tsaka sa Sara pasulat. President mo ma'am. Sino po? Isko. Si Isko. President niya si Isko. Oh. Doc William. Isa. Isko isa. Oh, sila daw lang. Sila ma'am. Ikaw ma'am. Sila lahat. Magkano Isa lang po. BBM. BBM isa. BBM, solid. Vice, BBM. vice mo ma'am. Sara Duterte. Wala pa, decided pa sa vice. Madam, baka meron ka na ma'am. President ma'am, tsaka vice ma'am. Yung anak ko na lang daw, isko daw sa kanya. Di pa siya bumuto. Isko sa'yo ma'am. Isko, vice mo ma'am, vice. Wala, di ko alam. Di pa alam. Sige, isko lang daw. Ay, decided pa si ma'am sa vice. Isko daw siya. Isko. Di pa siya bumuto si madam. Hi, mag-hi ka, hi. Ay! Sir, good afternoon sir. Survey lang sir, kung may president ka na sir. Wala pa sir? Tawid tayo ng kalsada. Tara. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may president na kayo sir, tsaka vice president. Sir, survey lang sir. Pinglakson ako eh. Sino sir? Pinglakson ako. Pinglakson sir, Pinglakson pasulat, Pinglakson. Sa Vice President mo sir. Baka meron ka na sir, Vice President. Ha? Lakson Soto ako. Lakson Soto. Soto Day. Sa'yo sir. Lenny. Lenny. Robredo. Lenny. Ping. Nasulat mo si Ping. Ping. Tsaka Soto. Soto isa. Vice mo sir. Soto. Soto rin sa kanya. Sir, ikaw sir. Ano? Survey lang sir. Kung may president ka na, tsaka vice. Wala pa ako na... Wala pa. Ikaw sir. Bongbong. Bongbong. Bongbong si sir. Bongbong Sara. Bongbong tsaka si Sara. Sa'yo sir. BBM. BBM din. Sara. BBM tsaka Sara. Dalawa. Sa BBM. President. Ano yung mali nyo? Titignan ko mamaya dyan. Oh, kakaumpisa lang. Sige sir. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir. Kung may... Bongbong Marcos. Bongbong sir. BBM. Vice President mo sir. At sino? Isa lang po. Pacquiao lang. Ha? Pacquiao. Hindi. President yun si Pacquiao sir. Sara yung vice. Sara. Si Kiko. Si Soto. Soto lang. Soto. Dok William at Chelsa. Bongbong Soto siya. Oh, Bongbong Soto. sige. Bongbong Soto. Yes sir, salamat. Okay. Upload ko mamaya sir. Sir, good afternoon sir. Survey lang po sir kung may president ko na sir, saka vice. Bongbong. Bongbong sir. Bongbong. Saka Sara. Tsaka Sara Duterte? Yes, sir. Sige sir. BBM tsaka Sara. Sige sir, thank you sir. Dito tayo sir. Sir, survey lang sir kung may president ka na sir, saka vice president. Sir na sir? Sino sir? Si Isko Morales sa akin sir. Isko. Yung vice mo sir? Vice Mayor sir. Si... Vice President. Vice President talaga? Si Sara, Kiko, Soto, Dr. Leong.
Atienza. Sano, Soto. 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 Soto ako. Sa'yo, sir. Baka karoon na, sir. President tsaka vice president. Ping ako. Ping Lacson. Hindi, ping. Ah, Ping. Ping. Laney. Ping siya, Ping. Vice President mo, sir? Duterte. Duterte? Okay, Sara. Sara. Okay, sige, sige. Thank you. Upload na mamaya, sir. Thank you. Paikot tayo. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, sir, kung may president ka na, sir, tsaka vice president. Ano, BBM ako eh. BBM, sir. BBM. Vice president mo, sir? Sara. Sara, vice... BBM tsaka si Sara. Okay, sir. Thank you, sir. Tayo. Paikot. Ma'am, good afternoon, ma'am. Yes po. Ma'am, survey lang, ma'am, kung may president na kayo tsaka vice president ngayong eleksyon, ma'am. Siya po taga-rito, hindi ako Ma'am, taga-rito. ikaw, ma'am. Sino po sa'yo, ma'am? Vice tsaka president tsaka vice president? Hindi pa ako nakapag-decide po yan. Ako na, hindi pa ako nakapag-decide. Pero bumoto ako. Pero uwi pa ako ng Bicol. Bicol Para ka. bumoto. Pero hindi pa ako nakapag-decide. Bicolana ka, ma'am. Hindi mo, si Lay, ma'am. Baka gusto niya, hindi. Bicolana ako. Hindi pa ako nakapag-decide. Hindi ba? Undecided pa si ma'am. Ma'am, survey, ma'am. Baka may president ka na, ma'am. Tsaka vice. BBM. BBM si ma'am. Charger wala dyan. BBM. Wala. Pinuluto. Bumalik pa mo. Vice president mo, ma'am. Baka meron na. Sara, Kiko. Wala. Wala pa. President lang yun. Undecided pa lang sa vice. Thank you, ma'am. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, sir, kung may... Survey lang, sir, kung may president na kayo, sir, saka vice president, sir. Kayo. Sino? Sir, survey lang, sir, kung may president na kayo, sir. Bongbong. Vice president mo, sir? Wala pa, undecided pa. Easy. Bongbong. Sir, ikaw, sir, baka meron na, sir. Bongbong, boss. Bongbong din. Yung vice mo, sir? Apa eh. Wala pa, undecided pa sa vice. David. Sir, ikaw, sir. Bongbong. Bongbong din. Pasulat, bongbong. BBM. Vice president mo, sir? Walang bag. Wala pa. Ito kay sir. Sir, survey lang, sir. Baka may president ka na, sir. Baka vice president. LBM. BBM din. LBM. Vice mo, sir? Wala pa, sir. Wala pa. BBM daw, BBM. Thank you. Tara. Sir, thank you, sir. Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, survey lang, ma'am, kung may president na kayo tsaka vice president na kayo election, ma'am. Pakita, ma'am. President, ma'am, tsaka vice president. Ito ako. BBM ka, ma'am. Sige. Yes. Vice president mo, ma'am. Ito iba. Sino po? Ito ako. Si Sara, Lenny, si Sara, Kiko, Soto, tsaka Ito, may photo ako. Soto ka, Soto. Saan mong papanood yan, sir? Sa upload mamaya, sir. Ma'am, kayo, ma'am. Baka meron na po, ma'am. President tsaka vice president, ma'am. Kamukha lang yun. Kamukha lang nun. Si BBM din. Sige. Vice president mo, ma'am. Wala naman si Jing Kasin dyan. Vice mo, ma'am. Yun dyan eh. Isko? Ayoko si Isko. Ito talaga. Soto? Pwede lang tayo. Ay, tinda ni ma'am mo. O, di na kayo nag-ilaw. Diyo. Ma'am, sa'yo, ma'am. O kaya tako lang. President, ma'am, tsaka vice. Sino anong boto mo, Chef? Ginuhan. Karen, na, mabili ka, Karen. President, ma'am. Naniniwari talaga yung BBM, boto mo. Sa Lenny. Dalawa. Ping Lacson. Ping Lacson, pasulat. Ay, kalaban tayo. Vice president mo, ma'am. Ito Sen. Ha? Ito Sen. Tito Soto rin. Halika, ulan siya yun. Ma'am, good afternoon, ma'am. Baka may survey lang, ma'am, kung may ano. Wala pa, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, survey lang, ma'am, kung may president na kayo tsaka vice president ngayong election, ma'am. Yo, survey. Survey lang po.
Napapanood ata kita eh. Ayoko, sila na lang. Napapanood kita, BBM. BBM ma'am. Oh. Ayoko yung video. BBM. Vice President mo ma'am, baka meron na rin ma'am. Ay, huwag na lang ako. Wala na? Sila na lang. Ikaw ma'am. President mo ma'am, kung may meron na, baka meron na. Galing ko kayo nakakatap ko? Saan ma'am? Alam mo na. May kinakam siya. Sino ang president nyo? Bongbong Marcos? Bongbong Marcos sa inyo ma'am. Sige, Bongbong Marcos. Vice President mo? Vice President na. Ha? Ha? Sara ba? Sara daw, Sara. Sige, Sara. Ma'am, kayo ma'am, baka may president na kayo, tsaka vice president ma'am. Survey lang po. Wala pa. Wala pa. Undecided pa. Sige, Pa ako kung sino bobo. tara dito tayo. Thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president na kayo tsaka vice president ngayong election sir. Okay sir. Survey lang po. Survey mo ano? Survey lang po. Sa YouTube lang. Ika pare, Nino. Sa Vice President yan? President yan sir. President. Ah, Tsaka Marcos vice. ako. Marcos, Lenny. Marcos. Lenny. Marcos tsaka Lenny. Pasulat. Ako Sa'yo Marcos, dalawa. Marcos. Vice president yun sir. Ha? Vice president mo. Si Juan, si... Sara. Hindi. Iko. Soto. Si Sara. Sara. Ali, Vice Sara. What ito, Pin? Tito Ha? Soto. Lenny. Sara. Soto. Tito Soto. Tsaka Sara. dito po Isko. Oren, Tito tsaka Isko. Tito tsaka Isko. Isko. Lenny. Tsaka sa Lenny sa kanya. Ay, tsaka ano, Tito. Sarbin eh. Oo, sorry. Kay sir, Sara tsaka Ay. Juan ako. Sara tsaka Juan. Marcos. Marcos. Sara tsaka Marcos. Solid yan, solid. Sara tsaka Marcos siya. Ano tayo na? Tito tsaka ano, si Isko. Isko. babalik ang dati. Oo, totoo yun. Eh, Marcos ang yung anak ko pa. Dalawa sila Isko. Halos kasi ng edad ko lang si Mark. Eh, masakit hindi. Oo. Ito, so. Para ka na pepagawang kaya mo. Okay na. Kay sir, thank you. Survey lang. Babalikan dati. Sir, survey lang sir. Kayo sir, kung may presidente kayo tsaka vice. Lenny tsaka Soto. Lenny tsaka Soto. Lenny tsaka Soto. Pasulat po. Sa'yo sir. Ikaw. BBM, si Lenny. Isipin ko muna. Isipin muna sir. Oo. Kaya sir, buboto ka na sir? Buboto ka na? Survey lang, kung may president ka na, tsaka vice. Si ano? BBM din. Tsaka si vice president mo sir. Si ano? Si Isko. Si Isko. Ay hindi, Hindi, President yun. president din yung si Isko. Si Sara yung vice president, si Kiko, si Si Sara. 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 BBM tsaka Sara. Yan. Thank you. Oh. Huwag na kayo dito. Sir, good afternoon sir. Buboto ka na sir kung may president ka na tsaka vice? Pacquiao tsaka sino vice mo sir? BBM. Hindi, president yun si BBM. Sara, Kiko. Sara rin po, Sara. Sara? Sara sa kanya. Sir, thank you sir. Thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president ka sa vice. tayo, sir. Bungbong tayo. Bongbong sir. Oo, sir. Sige sir, bongbong. Vice president mo sir. Siyempre, Sara, sir. Sara. Sara, vice president Sara. Okay sir, thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president na kayo sir, tsaka vice president ngayong election sir. Wala pa? Ha? Wala pa. Wala pa, decided pa. Ikaw sir, bubuto ka na sir? Thank you. Yung... Ano yung... Ano dito? Tara. Ito si sir oh. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president ka na sir, saka vice president ngayong election sir. Ha? Survey lang kung may president ka na, saka vice ngayong election.
Bongbong, sir. Vice President mo, sir. Soto. Soto, saka Bongbong. Soto, saka Bongbong. Yan, Soto. Okay, doon tayo ka, sir. Sabi tayo dyan. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, sir, kung may president ka na, saka vice president ngayong election, sir. Ay, hindi ko Di ba? alam. Undecided pa, sir. Sir, ito, sir. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, sir, kung may president ka na, sir, saka vice. Undecided pa, sir. Sir, kayo, sir, good afternoon, sir. Survey lang po, kung may president na kayo, saka vice. Wala pa? Ay, sir. Sir, good afternoon, sir. Survey lang, sir, kung may president ka na, sir, saka vice president ngayong election, sir. Wala pa. Wala pa, sir? Oo, maaga pa lang. Maaga pa? Oo, Final na lang. Final. May na, sir. May... Ikaw, sir, baka meron na. Survey lang sa YouTube. Marcos. Marcos. Oo, Marcos, vice president mo, sir. President pa rin. Si... Libredo. Sir, hindi. Sara, Kiko, Soto, Doc Williong, tsaka Soto. Soto. Ikaw, sir, baka meron na, sir, sa YouTube lang po to. Sir, Saka may merienda yan kasi nagsasabi sa amin totoo. wala pa. Walang sahod, sir. Ikaw, sir, baka meron na, sir. Survey lang yan, sir. Wala pa. Wala pa, undecided Wala pa. pa naman. Oh, tara. Pero Thank you. yung vice, si Soto ako. Soto ka, vice. Meron na siyang vice, Soto. President, wala pa, sir. Yung vice, si Soto ako talaga. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, sir. Good afternoon, sir. Survey lang, ma'am, kung may president na kayo, tsaka vice ngayong election, ma'am. May interview ka! Lagi! Sige, ma'am. Sino, ma'am? Ha? Yung, sino, sir? Isko po. Siya na lang. Yung buboto po, Isko. Sino, ma'am? Lager yan. Hello? Vlog lang po to. Wow! Baka Sino? pa interview na ka. Ano na po? Wala pa? BBM! Undecided pa, ma'am? O, sino lang? Siyempre naman po, yung BBM. BBM? Sa'yo, sir. BBM, sir? BBM. Vice President mo, sir? O, yun anong kayo? Sara? BBM Sara. BBM Sara? Sara. Sara sa BBM. Sinayin ka, iniyo. Post mo na. Ha? Na timing na ano yung election dito. Sakto yung... Ma'am, ikaw, ma'am, baka may president ka na tsaka vice, ma'am. Ano ako? BBM talaga ako. Ha? BBM. BBM ka, ma'am. Si BBM. Vice president mo, ma'am. Ay, hindi ko pa alam kung Hindi sino. pa, undecided pa. Okay, thank you, ma'am. So ayun na nga guys, dahil sa sobrang sikip at init ng suporta ng mga tao dito para sa local election, napagdesisyonan ko na itotal na yung aming na survey. Out of 36 respondents, si Lenny nakakuha ng 4 votes equals 11%, 25 votes para kay BBM equals 69%, 4 votes para kay Isko 11%, 1 vote naman para kay Pacquiao 3% at 2 votes para kay Lacson 6. Alright guys, dito naman tayo sa Vice President. Out of 26 respondents, nakakuha si Sara ng 14 votes, katumbas ng 54%. Si Kiko, 0 po siya dito sa Purak. Soto, 11 votes, katumbas ng 42%. Dr. Willie Ong, 1 vote, katumbas ng 4%. At 0 naman para kay Atienza. Thank you guys. Don't forget to subscribe. Thank you.